kwezi wanama watukufu ikao ndo rudunga nao harumwena hadisi yamu usikwale utirengesho baha ya hujari hadisi mbabi harima suala ikao gilo muhimu la husu zembwana ikao ndo razibalia rangundo mohashihui ay rangundo mohaziwizili na kumena shenda mbwana ikao zonziro zojua zirenge panza jenamna ikao zojua zihundu ushinzi harima wakati mshashi shanyo tipi anga monao ka nasina takriban mahaminane ya mbwana ikao kabati zabadiliha ama haina mrikao ngujuo mbwana jazinu yujuo kazo tisojua za anduwa juhabo tasi wahondana na ushinzi nozo humkinishia hauka mbwana jazinu zinu mbwana nziro ndondondo ikao yohumkinishiha siriziwa nao ikekarziwono marunda ya henze mbwana zinu je namne kao yohumkinishiha riziwono karendo renga mifano harumansi zinji mfikirama ngasihule na ntsizinji kao mbwana jazinu wawana nizo zirenge mahamiongo za kamili ingewa wakaushinda wahondane na ushinzi cha harmaze mbwana zinu zontipia yula dhimu wanduwa kae na dira nzima wandu kubalika wandu wafanya makosa imakosa yao wandu jua wayabadili wati yafanye tena mwingoni mweze tabu zarire maharumu mbwana inu rango wakatiranya ndisa rifanya makosa menji makose kao kaijabidi riyafanya no riyafanya shabora yafanya bandi andungwa kubalio kaya imakosa ao iladhimu wanduwa ya badili wanduwa tirdi tena wayafanya hauka imakose kao riyafanya rangu 2019 atonda leo yariwaswilisha harma eshek imakosa hindini ikao ndo yariwaswilisha harma eshek harma zembwana zinu nyonsi pia uwinji wa hanyu mkauka ya harma maandamano M2 Place de la République mkauka ya harma zemarsh mkauka ya Vieux-Port mkauka ya Lyon mkauka ya Nice makose kao yatsongeza yatia ulemevu yatsinzi tomaya husoni mwa Komoro hauka haina usiku haina mfumbili harimwa zensananza za Faransa rika uheyare ni katomaya wa Komoro ya ukabana nsundaru vanu na mwezi tarehi fulani azalingu joro hangarjo humsisabonzi wa Komoro wakane khubaiyo yontipia salamu alaikum wana mabolta wakane khubaiyo yontipia habo wakahuishia wakauniki watoma ya ukaya ezinu ngaijoroha rikomete ze erreur izo erreur ikao zitsongeza zirejeza mbwana dingoni hauka uwakomori riwanika tomanya wakati mwinshi rikawanika madati uwakomori wandika wakura wakana furaha hitomanya wakaunikiwa abonga sina mahamina ni rangu 2019
yetoma iyo itinziha hakukarika hambandu ngo vatsinokarika na isimbishio rihadaya wa Komori riwatsinzi tomaya ichongeza itia faiblesse harumwe mbwana wanadamu wenji pia rangu Paris, Lyon, Marseille, Nice warudi harumwe marengo rakafanya zimbwana zini hasibabu de tomaya rakawaninga ilokosa kuu ralikomete rakauladhimu ike makosa yao yarinika msomo yo karti ya rejeze tena Mkomori katsivanu ya kensi ya doni kiwa tomaya na abo ula mzoka unaka wasulishiwa kairi hosi heduku Mnyezi Mungu yafanye zahahe bazokiri rahano karinike wandu toma haina wakati pendant 8 ans za kamili vatsino kangabo avancement ya hetoma rinika wa Komori eke jajoka ya kairi kwezi wanama watukufu riaminio uka ngamwanao mbwana ngari wanao mbwana rakubaliana uka yetoma yinu kaiti maslaha riniko wa Komori riti wangu we mindu gamu amini kaijoka maslaha risi heiduku baiduku dalao mbwese wanu wajodo hambokaya wanadamu wale namna wasiduku ngwa wanawatimbao homoni abo wala wa Komori wajukana toma ikawe toma yobeshenga ihomao uwaswili harumwala marunda shakwa jajolemewa pisko kwa tsurishia rewambiyoka vanu do mwezi ujao do mfumo jao delera inu amfikirama ijoka na sura njema sheiduku haukaiduku shouzaya na tena shouzayando abo mimi leunga mmonoka rirejei harimwa yala makoseka uri yafanya harimwe makati yao yontipia inga mwanzao mahaminane rarejei dingoni hasibabu ndeto maraka mniko wa Komori haina usiku rakawambi yaka maudu nga mwanzao rejei tena wala kume wabaki walone jitahidi warudi tena waje walemewe ngamfikiri hama ngarirenda unai au ngarifikiri yo nai ila dhimu risihe iduku haukashe iduku gashijouzaya rahano doni kandu tomaya haukato manruvu yokairalwa kairuda za rahano nikamruto manruvu itojo kana suivi itojo waswili iyo ndemane kao mimi leo sonti pia kabatiwoi kabatiwola riwanyisa makosa yao harumaze bwarazi ichungeza uaminifu mwinji
Wakomori kwa turi amini zori wambiao. Halatu yando. Halatu ya hatu shatinde maranya wakomori. Hauke maranya wakomori. Ngwalindao ukweli na uvenufu. Ikaula adhimu ikerenge. Ezaribiria harumwa mahaminane ya kamili. Ikeyo mabanguzi ritirudi tena ritunuko wakomori tena. Jumo wanika tomanruvu. Betoma inuri wanika wamakati minchi. Irejeza imbwa na inudingoni. Gamwanama banu. Bakar Saisi Omar. Ikao mwengoni mweze mbinga za imbwa na inu. Izo pia nguzijua. Ya ukabandhi ya hatu. Rika ulaani. Ze promesi. Ikao zikamnikiwa. Owa Komor haina usiku. Nasire watsinza toma. Rirejei. Ngarejeio. Harima enzie yowiyo. Ewa Komori. Ngwarirenga uwandu hindi. Owa Komori kwa tsurirenga maserio. Narsubutira mbila na leoze kweli. Kwa tsurirenga maserio. Hokawe ona mzimadasi. Hamba na mtulilia nga chamba ka wondo uradi. Rilemewa. Maana wazingarao makaulu hamanda yao. Dazila ratoma rakawanika. Rakauli tena represize. Awela dimuri change. Tartibu. Haukamba na jainu. Makosa yanu yonti pia. Wanduku ajua swili. Kwa jakubali ukarifanya error. Na wandu wekubali kawafanya error. Wandu wenda mwendo mndwa jina. Shatindo mwendo ula uo. Tindo mwendo ula uo. Pisku wabukarana wa swili. Kangaranzao rengeze error razikomete rangu 2018. Hatarjeru honde 2026. Rditsena rifanye continuite ya hizi error hizo. Karna wa swidi. On kabatize. Tideze promesse basi. Riheya banu. Rideya. Rifanya tout pour le tout. Riroya janaza. Kabatira tufanya. Iri waswili shandaba. Karja waswili. No ti ubenza hatu. Ti ubenza hatu. Hokari kawomba Mwenyezi Mungu ri waswili. Sharangu rafanya ze metodi hizo razi aplike. Ratu waswili. Abandu change méthode zindwa jina. Andu change méthode zindwa jina. Leo bona rwa janaza. Yeyezi ya tu sabonti. Ndomba Valale dala utindo rwa le janaza lila. Abonge la admon sahe dala ujindwa jina. Rideya. Kwa jasi habonti. Ndomba anarichange zidwa. Bezidwa kazijafai. Abandu tsaha solution nyindwa jina. Bahikwezi. Demana. Ikawe la dimuri change méthode. Harumakomba ze méthode ziya zinji. Gabo wakati kawandu vanu ye violence harumakomba inu ihalalishiwa. Ye dialogu ihalalishiwa. Ainsi de suite. Ze metode ngizo zinji za uwana. Shana rikubali ya ukai metode rarumi ya jana
kaijari wasulisha bahanu il a dit de changer méthode pour y arriver. Chaque arriba qui sur les mêmes méthodes, Ngamjoni swamihi, shamsu amini kangarjo waswidi. Puisque yabo karjare connaisse qu'on a commis des erreurs, abonge la dimori change, riti commettre ces erreurs zila wizo. Il a dimori ribadilisha mbihum rajina. Ka enga rifanyao, bari rumi ya puchari, rirumi ya soha, rirumi ya bunduki, karjashinda usa umri unu. Yabo abahela dimu shombo hindi rumia. Andua katiwa, andua kanti watwalia. Waunu kabunge la dimuo, buserende ratsahe, soha, horarumia, msimanyo, na kupu ratushindo usomri abona rendera tsahe soha rijeri angalie kangar jusi somri bonsi iyo ndena mna yambwana iyo ndena mna yambwana awela dimuri ribaki harimo mwelewano hindi dokansi wala tabuni sonti pia rambea wakati uja wa ubadili mwendo mrwaji engarenda mwendo hindini yabaha engarikao no guguru ula au ngaru badilio engaribakio ne violence ila au ngari changeo wandua discuter ata wandua hondana na consensus ya wanduba la mwedo mrajina shaizo pia zola dimike ngabo komisio kaunde wa jerewe yembwana walio ne autorite ya ukangarenda mwendo fulani emrika ukatsuendo mwendo huo ya ujua suspendewa harma ila mbwana kaka tutoize amri za ila komisio ikawo ye hantiwa wajereze mbwana zinu amjone samfano wakati randisa zembwana rika na komisio ikawo rika uonana tous les mercredis et le jeudi ho flench ya Châtelet-Les-Halles ili ripange maandamano ya he dimanche chez commission hiyo ye responsabilité kaurikaniyo si utwalia ukanga sina hutuba nsanu mfumbili ngarenda ora ngabo hutuba ya suala fulani na suala fulani na suala fulani ridispatche ze hutuba zile zendo zafanyiwa zinikiwa wanadamu ka wewe ngondo warongo wele suala la maore kuna ujonjuia le suala la mwali ngo wendo inikma urongo wele suala la mwali buhaji la maore buhaji mbaye wewe ngorengo ya masuala yanu yonti pia uya tafsiri Shingereza vahewa saya ya tafsiri Shiarabu wasaya ya tafsiri Shizungu iyo nde yaka discours principal et discours principal nga itolo harmazelu hazonti pia eni mraka nele fuvula hahe ya ukamimi nga mwendo na jipange pisko tsinikiwa temu fulani abonga mwendo na jipange ne temu iyo ndiyo njoka na rongo tsina ujonjia harmwe temu ya hemana mshwangu Salma ambaye nde arongo endongoza maprisonnier abo ila temu ya hangu ya maore tsina ujuane de nanjie harimwe question ya hema prisonnier pisko hiyo isainikiwa Salma ndo ende rongowe donc yabo yuladimu vakaye hindu shambao
Masté. Vake conduite. Harmambwana jahinu. Riti mélange. Riti sote étape. Ze étape pia zula dimu zirespectewa. Zula dimu pia zirespectewa. Abundo bahanu ikao wanru honrana na marunda shandu kwa juba akiharima msajaja yoka embana inu ketsi na ma wanadamu wai orienteo certo eni mru ngulindwa ya tsange ya kazele lebwela haya mumshinzi riwa hawa nyumba shasonti pia sitima imamu kwezi sonti pia sitima imamu yula dimu vake wanadamu wai oriente no wanadamu waonge la dimuo warakubali rawatendeza abunge la dimu ritwei zila decision kaungwa zirengao rikae hodingoni mwao sheni mbwana ikau keti na wanadamu wai orienteo abo se fini ondu kwa wasudi bahan puisque abo mbwana ngiyo dispatché ya groupuscule hajimba kanti hunu salma kanti hunu komoria heri kanti hunu nyafulana kanti hunu abubakar sias kanti hunu ainsi de suite aborji hunu harima namna ikau wandu pia ni mrungena mna groupe wa hahe mbali on n'arrive pas à contrôler le combat. Wallahi ngamu mlabioni o wakati raka damino wanashi wangu bana Omar Mirali Nurdin Mbaye Salma mwana mshwangu Nashda sonti pia raka harmazano ngozini raka gondrana no wananyasi au vaka Ilarif Sadi vaka Dr. Jimmy vaka Swali SMS vaka Barufu vaka Bea Jinji Abduhamada vaka Shamfi wa Bisharamfa vaka Ader vaka Barufu sharika huenda na Dr. Halidi ye decision raka urenga ikau respectewa puisque vaka commission ikawo ndo waka organize manifu ndo waka organize ze marche abweni eni mwanadamu yadunga yabo ye tweizi la decision ikawo zirengwa ne commission haukabo wanadamu ziwizili kartatojo shindarike commission sharkubaliana rikana 3 jours dans la semaine ya uonana tous les après-midi ya prépare ye manif ya he dimanche ya prépare kanga sina marche zetabuzinu kazja parokaya Marseille la même chose vake commission à Marseille waka prépare manif tous les dimanches waka uonana dans la semaine hunu Paris de namna hiyo Nice Lyon de namna hiyo sharjarji hunu wakati ikau sisi bandu ya hatu wakati kauka mziro ndo wakati wa serikali yazuki watu Mwenyezi Mungu namnike umuri mle Mustafa Said Chek baadhi ya sisi bandu ya hatu rakubali yoka ngartenda zao Mustafa Said Chek kau mimi nde manako valemga zijambo ka ufabeani ya Rusi mimi personnellement tikaya contre hoi hanti gouvernement en exil shati mete condition sambaki kale ngare honti yo gouvernement en exil abongo itendeyo bo
Omar Mirali au ngo itendeo bu Mohamed Barwani shakar na ujua rambingare hontiyo sirkali ya bonze ridirejei harima wala wazee wa hatu ngila dimore nouveau finalement tishindwa et sirkali mimi tika opposé, je le dis clairement, ija badi ya sirkali hantiwa baka ya bunjilio kuu l'appel de Paris la kaya ho parc ya la Courneuve rende bala son tipia wanama wazisiwa Omar Mirali ambiwa ka ninde mwihanse gouvernement Mustafa oui Nurdini Mbaye Salma wendele ya balata na vale ya ziko tena ya hantiwa Abdou Ahmad hozisiwa oui ngami ije turo ya hangu ebanu wewe ngaonda utsambaka mimi ngami badzima ne mwana ma Omar Mirali na Nurdini Mbaye haukatika hoishelea ufabeani ya Rusi tikanda mino wana mati opoze ye fikira sharanguti shindiha letengwe linishindi we hanti Mustafa Setchek abonti na ujua ya kidamana ne kitengweni na mbeka mimi ntiyar masirkali shatika tijihundu tamboka no abo izo Omar Mirali obanuya liyonda ina Mohamed Barwani na Nurdini na Salma ainsi de suite abo kamjejo donu zisa abo yo repetition abo Abdou Ahmad hozisiwa dama ngawa harma sirkali ya ziko wi rito loramba kakamna jo ukabana abona mrohi bakartinda sinani hata mwishelo kaulu mwanama el arif sandi yalamba ihamba kendri hambe erreur mwe komete ngiyo impardonnable karna paro juari mswamihini wome milia sirkali ze conflits andisaya katuura sisi rijari rengere kwili baadi ya rengere kwili na hiyo ndi aka komando ya he zembwana zinu ne manif ya place de la République iyo mbabi hiyo ngeladimo anada muwe kubali hokasonti pia riji privé neme shahatu no ze 3 jours dans la semaine riwonane tous les après-midi haupanga ze stratégie za hezembwana zinu neze manif riwonane karishia kamra sirkali ngujuhunu lazima riparane d'urgence ili ribaye namne kao wandu wao watijue wahunda nafasi waroha harumanzia ya Pari au wenda harima Trengwe lakini lunjilia wangazija pendant 4 ans ribaye mfia kabati yaka ujabanu ya rohe kabati yaka ujabanu ya unehe harima Trengwe la kingazija bahinga mina tarehi kao ne kawiye shele yaba ha yumni taabisha mbabi mjomba hangu almarhum Salim Hajimidi hasiwani wadi hakawla la pitali ya heya banu Porto d'Orléans ge hospitalize ye mwanashe wahe hajaban Humedi Msedi hajuwa kai muwahenge mwade ngeula pitali haka hanzaji ya mmone bahibadhiya wajahulala pitali hapuwa mru ya heyo shambron juste ya jiangalie kanti yabo bakangami yabo kanosubuti yachi o shambron
na mwone uhara tsauo hata wola mjomba hangu hakamuhara na mioka kana ujua kana usubutia jo shambroni yaone muwahe kanga miyabo hapuwe mndu haheya hende amba banu mwana shonge bonsi yabo shabana na mbioka ntikabjana angalie kamfaume katibanu na mfamendo haji katula msaidie waheya bahize ola mru hazambia wandu tikahambiwa zo gardinorka vanu mjomba kumsaidia jola pitali leo shaka jasubutu heyo shambron eshele kanga we yabo na mwede mwangalie namne mbwana ya hatu ya kanaitiso hata wala wandu zatu hata wala wandu zatu wakahura hotsengelea bahanorliyo pourquoi emana izo pia ndo kembwana ikana wanadamu wakauioriente ikauorientewa okarikabo karja kukubali vake desordre eni mru akauzingara lefuvuela hahe kabati ze operation zafanyishi habanu operation nzima ndiyo maona haruma ze rezo sosio yajiro ambasade nzima ndiyo mwiona maona le foto la hangu wenda warenga harumwe kamera yani kiwe mwanashi wangu negociateur abonda bwesa ongaria yende yakatoa ye kamera hiyo adonesa ka hajimba ende yakawa ambasade yamenya ezitasa shaze operation pia zafanyishia kabati ya parojua kila fe kwa japoro jua wakatire ndao na habo tikanda mina naama no wanaama nje wafishe ti asume wo mimi naoneha ze sura zangu za tolo shati asume kwa kweli tikayo kweli wala ndami awizo pia ndabo yakaya vakaya namna yembwana yaka orientewa kaba jakaya impasse harumwe mbwana donc rijari jihundu à partir de là zila mouvement zatu pia zikaseha rihundwe mawaziri ngwa jau banu ngwa rohao librement ema ambassadeur ngwa jau harumwe marengo ya hatu vaccine mba reaction imana hinri ndabo yakaya yembwana kaitsina wandu wai kontroleo kaitsina orientation aba hanja johenda haruma shughuli ya kingazija nendina unre ambassadeur Ahmada ni manenaye bure puisque mbwana kaitsu orientewa nchuo na usiku wa Munir Said Yasin maona pia ya filmewa bona mholele ngano j'étais seul et opération tifanya wa miche ti assume donc izopia ndabo ya karindi harikana principe rakavzi amini rikana wandu ikaurika kukubaliana ka operation ngarifanyao quelque soit ni namno jo huja ngarjo assume shari jari tilwa haruma giza lilo ziro halafu wade wasaya ulo mziro ikawade uo karjakanuo kabati mru ya kauripara yarinika information ze information
sinde rakauzitaha na abori kaujue namna rakauzitaha shaleo mimi hajimba mtoka banu siwono numero telefoni mrani para anambia kabu hajimba vanungo juo kaja ujau mimi batina control tijatia nonse ndongo ikau kazi tina mdu kazi tina hitwa kasu wasuli mbaba hanu na vale mdu ya kaunika information ila hajirende kaye mdu wa mbwana mais c'est pas vrai wala mdu wa hele janvi shangwanza warifanyi namna wa ushinda wari désorienté ngwari nikao fausse information ili waribehe bahanu ikao karna waswili halafuri jaribaki leo so namrulo komora pa ani para we hajimbaya abantu justo mabantika utaba ngabo urgence ngojuo kama dambaye wala mitsanda mchini wala wahele janvi vanu haulwaya tihe yaba mtsamba madambaye haulwaya na vale mdo kufanyo kusudi yani mette dans le piège ya woneso wanadamu kamini minandrabo tijatsamba 2 minutes après amadambaye afanya demande amba kami njoloya Sami. Assalamu alaikum. Eya hondana na hasarando ndamina hambaze ndrabo. Na vale ya komunike information ila ulati mru wa hatu ngujirendo kai mru wa hatu. Shaula mru wa hele janvi. Donc si sirlo banu. Ze information ka ungarniki wao. Wallahi ngartingo piejwelwa ni wandu ka ngwa sutenewe regime wa hamba wondasi weri para nika information weri mette weri induise dans les erreurs ngwatingori induise dans les erreurs na hiyo de komba ya hao c'est tout à fait normal wari piège ili waoneso wa kumorika wanu wanandrabo hiyo de maana naonesaka jana na leo ngabo tofauti puisque jana njaka ulinda mru ya ripare yarambie information sisi ne rakahuitsaha na sisi rakaujue namna rakautsaha information si ukana certitude obahanurenda uratsaha information sisi nderenda uwasi jusqu'au bout ritsaha information shabore jare diffuser que tu contredisais wa puisque zila kweli zorahamba shale uribaki ya ukangara nikiwao information na si wanu wao wanu wa hele jamvindo warni kauza information iyo mwengoni mwaka ujayenjeze ya ukaimbwana iranganyi iyo nde mana nambokaya vanumbwana wandu change méthode ka wandu wabalia méthode kandu kwa jawaswili il faut changer de méthode izo tizamba banu ya ukajana tirwa janaza Paris Marseille ele oti juruaya njaju iruaya puisque tiruaya nunja waswili ke jana swili shabahanu jana tideya tika violent. Est-ce que violence yo tu répète leo? Njaju répète. Puisque ke janibalia yani waswili shabahan. Eti jode ya leo ntina udeya. Puisque tideya no ke jana swili shabahan. Abo il a dit mon change méthode nyundwa jina. Salam alaikum mon frère Ahmedis. Il a dit mon change méthode nyundwa jina. Shantina ujua ni baki sur les mêmes tactique na abo kazitsuni waswilisha mbabahan kinyume ngazireje zao yembwana dingoni kartu undana na mavuna aborango akatira ra employer méthode
kume za tsuri wasuilisha mbaba hanu yondo wakati wa mrukaza shehitswa mru ya fikiri yambe ka tirumia ndongo fulani njaswili tirumia fulani njaswili tirumia fulani njaswili fulani njaswili ngela dimona angalie upande mrwaji yonde mana nakahanza nionesi ze tabu zinu zonsipi ya ukanarikubaliana ya ukarifanya makosa menshi dès le début ya hembwana inu mwanama medinsa ngebanu hakaujua haina ndongora ko mimi mathalani kanga mina ndongo mijwa humpara timuzisa ka ndongo ndongo fulani bame qu'est-ce qu'on doit faire ambabo iladimu andwa fanya namna fulani c'est comme ça vokaba ke confidence tikakubali ukaya ngabu wajua urahanami leo wana kabunda mina Muhammad Barwani chatika ukubali ka Muhammad Barwani yerongo wabo hanrongolea kabajaka ya msajaja wakeni mru yatojua renge decision ahe tika ukubali ka Dr. Khalidi yerongo wabo rirongolea Dr. Jimmy yerongo wabo rirongolea ainsi de suite bwana ngela dimuwa ikena discipline ekakabati discipline wanduko waswili bahanu haina ndongonge la dimo bake discipline yonde man nambuka ramba riniko wa Komori toma inji depuis 2019 kazijari amene mbabahan na mrenge wa mfano osikura kahenda ranjie harimwele jumba la Kibalosi unupari ekaze ndongozila rindi hariheya harmaze mimbari ramzi hakama udungar jo hendo ambasad eskar jo wahiri waswili harmayeru marbo karja jo wahiri waswili rijo karigamatiwa neseres shemmanara waswili ndongo mbili rika wandu wanane uondami wa marmirali Nurdin Mbaye Galil Momo Ali Minhaj Ibrahim Ahmed Ali Mahafidhu rirenge msohafu rilaba ukae problemu inu owanadamu na jua wakatiri jonjia harimwa le jumba la ambassade 3 jours en avant rilaba amini bazima ka person tinemdo mshaho timbabaho timtazaho timanaho ketula dimuba ke mru ya juwe ukangar joka urenga le jumba la Kibalozi le 28 mars iyo ndongo ya handani iyabili rikubali ukaya wananyaswa ilingo akordoneo enamna rijoka mjia abunga sodi ngoni mwao ze decision pia ngazijao hasibabundao wondo wajotowe decision zora ladimo rifanye karna ujua na mbenga mfanyo jau ya ke decision ke jalawana na Omar Mirali au Galil puisque wao riwahatika abonyinde mu orienté au qu'est-ce qu'on doit faire ezararu enamna ranjia neze kuera atakezo ntipia sharitsa haze information rikanizo rikaujua kangarjua takebanu fulani vahanu fulani namna fulani honjio ambasade mwanashe wangu Omar na Galili wa oriente rikaya hodingoni mwao risuive les instructions. On est arrivé jusqu'au bout. Rinjia ambassade pendant 6 heures de temps engema camion fukari ya Seres wakahuja warideloge mais émission hatu y arrivé puisque c'est l'objectif
ndo kange la dimu dunia wajue ezibirao harma nchi ya Komoro. C'était notre objectif. Yo que dunia wajue qu'est-ce qui s'est passé. En 2019 harma za élection sila. Owa Komori pia bahibora njia resara rabu wa za telefoni ranos Mwenyezi Mungu ajalo wa Komori wakakaribu waringaria. Mais la mission, on a réussi notre mission. Na bala karindi hari laha. Rindi hari fanya direct. Rambuka maudunga joka watake ambasadi. Wallahi karjajo wahi riwaswili harmai rimarbo. Karjajo wahi. Karjajo wahi riwaswili harmai rimarbo. Rijoka le jeshi la Kifaransa wari arete. Shemma na rawaswili ndabo raka organize rakubalia na rarenga msohafu ralabami ni so wanane 3 jours avant yo kazeno ngozinu mratsambibe hatte mrumshahaye. On a réussi notre mission. Iyo nde namna mbana yekafanywa ngela dimo bake confidence haukandongo wajua hamangwe ndo wafanye zendongo huondana na esheki. Abu ketula dimu promete wandu. Ketula dimu ri promete wandu. Na abunga rjohenda rahondana na esheki na ihotu benza hatu. Sisi rjohanza. Rifanya rongo fulani. Mais on peut échouer. Et ce n'est pas notre propre volonté. Donc yo la dimu ibaki. Discrètement. Yonde manana kaanza na abuka. Narkera diwanama. Watukufu. Yoka, il faut se reculer pour mieux sauter. Il faut se reculer pour mieux sauter. Rikubalika, on a commis des erreurs. On a tant promis les citoyens comoriens. Et pourtant, toujours, on est dans le chèque. Est-ce que wakati ka ujaja rakubaliana ya ukaya ze metode zila rarumia ngela dimor zibadili wazatsuri waswili shabahanu? Puisque la politique c'est comme ça. La politique c'est comme ça. Ngawena projet hui soumete kaija kubaliwa abo tu es dans l'obligation yordu changer forme nyirojina ujo soumete ila proposition no ilikubaliwa. Iyo ndi namna vanile ukanti ya banu njadeya wala jimba inge tretre wala hisangera le jambi. Iyo simana nyaya mbwana, simana nyaya mbwana, chacun a sa vision. Mwanadamu ngena ze methode zahe haukari umba shena eni mzimadasi yung fikiri namna nyindraji ne mwananya. Mimi tikubaluka tihondana na esheki abola dima nende mwendo mdrajina. Nende mwendo mdrajina noni arrivé sur l'objectif. Chacun gamanzo ni baki sur les mêmes erreurs. Je suis d'accord. Ya unika étiquette. Iyo kaina hunrejeza dingoni juma ila zila conviction zangu ikaonga mzi amini. Hokanga mina conviction zi aminiyo. Ngam amini ya uka mitimru wa milite harma régime dictatorial. En aucun moment. En aucun moment. Ngam milite pour un état de droit. Ngabwa milite pour la dictature. C'est leur droit. Mimi, c'est mon droit. Il y a différence c'est que la dictature n'a jamais été acceptée par la majorité du peuple.
kabatinti waparo kubali régime dictatorial. C'est une minorité ndowe kubaliyo. Shatukaya yeye katina haki ngena haki ya jiopose contre mes idées. Shakatina haki ya uwe katina haki yani dhulumu za mali za hatu zonsi. Sheyo ndiyo nzia yaona maslaha. Je ne peux pas lui faire reculer en arrière. Mais en politique, il a le droit. Il a le droit, il a choisi ses camps. Chez Kaiyo, ye Kaiyo yotinje mane maranya, yotinje mano lemengu. Yeye hambango nzo yende mroni. Tinatso m'oblige kancho yende mbeboni. Kwa yeye hatamani yende mroni. Jena mna kwa mimi titamani yende mbeboni. Kana ushida ni force yende mroni. Abonge la dimo respecte la principe. Ye principe ndayi. Donc chacun est libre de choisir. Au moins do yanzo yende. Donc kwa mimi ngamjowana nae. Amjowana na ila régime dictatorial. No wananiyo ngabo formo zinji nous dénoncer. Il y avait un combat qui était long, qui a pris 15 ans. Harmentia hatu contre les mercenaires. Et maana wakati madabdala ulwaya ima mercenaire wala wajaru hakumori ilande mbwana yabaliwa rangu 78 no wahu watu wa FD. Rakaudingoni mao riwana contre les mercenaires. Mais au bout de 15 ans, on est arrivé sur l'objectif. Et ma mercenaire Léo, kabati mercenaire Komori, katine ma mercenaire Wadu Hamadasi. Mais la bob de, ye band ya bob denar, kwati wontiju. Abo, anruko bali ya ukaya, mbanange la dimu, ikaye, na wandu wa oriente. Mbanange la dimu ike discipline. Mbanange la dimu ikubaluka, Léo bona fanjau, na tu arrive, abonge la dimu ni tsahi méthode nyura jina. Amjorenga exemple, manashiongo amirim maji. Yahahi en personne. En 2024, il était pro aux élections. Daini mwana mshohangu Salma. Wakausedia kawandu wendovo harmaze voti. Yewo wakauji exprime namna hindi. Wambaka on ne peut pas continuer de laisser la chaise vide. Abunge la dimu rendera wane. Wende. Wahundu kaya sisi zila rakahamba. Car il n'y aura pas des élections. Zinou zirengo en avance. C'est passé comme ça. Les wamirim madi. Katiti yari yondonde harma élection. Puisque hesara mbuwa. Hesara mbuwa raira salmo kaya. Ya élection tindo dalao. Les dalao. C'est que les Comoriens eux-mêmes. Wadi révolté. Ngwa aminiyo. Ya ukakarna ushindari change. Ya régime. Ya colonel Azala Soumani. Par des élections. Mais c'est le peuple qui peut changer ce régime. Abo, liunga mjorenga kawao, waelewa, puisque wadungu ze élections en 2024, wahondana na échec. Leo kwa tu répète, ze méthodes zila. Iyo ne kibinadamu, iyo ne kimbwana. Hukana méthode huzirumia, tu es parti en échec. Tu peux pas les répéter encore une fois. Tu peux pas les répéter encore une fois. Il faut changer de système. Ngeladimo change système nyindwaji. Yonde mana na kahanza bana. Usikwa leo ni rongoze. Uwana masonti pia. Ikao. Randi saimbwa na yinu. Rangu 2019. Rikubali ya ukaya. Rija wakati kao karna ujua. Riji permette à aucun moment. Yaudonika. Owa Komori. Yetoma rakawani kajana. Place de la République. Rakawambi yaka maudu. Asumani ngu kazorahanu. Ya rejimu nge kazorahanu mwezi fulani. Ratuka waswili. Na yotu ubenza hatu.
C'est pas de la méchanceté. Rikana huba. Nga sinema ya huba. Ya kwanze rejimu irohe. Abole weni na juhamba. Ne rejimu irohe. Abo izunga minizohe fubani. C'est pas de la méchanceté. Shana ni kubaluka yo erreur. Bonatsuwa suili. Richange stratégie nyinroaji. Richange stratégie nyinroaji. De ne pas commettre les erreurs du passé. C'est ça qui est plus important, Harmambwana. Reconnaître les erreurs et les éviter. Et les éviter. Puisque kakar jazi éviter, abungar bakiyo, harmwenzi ya ilawiyo, karna parwa switi. Donc, kwezi wanama. Wanashahangu wa dezahangu. Amfikira moka, wakati wuja, de nous réveiller nous tous. De nous réveiller. Rikubaluka, on a commis des erreurs. Nasi karjadumani ya rikomete ze erreurs zila. Ila tikusudi ya hatu. Sharika hambazi. Ila furaha ijujibulwa ni Mungu. Karijawa swili. Naribadili mwendo mruaji. Naribadili mwendo mruaji wa Bwana. Riamini ukaya. Ijanaza narwa jana yatuka na solution. Ntirwa ile otena. Yezido rapuwa nuradea. Zatu change. Nartizire jeyi. Narkubalika ila metodimbi. Narkubalika ila metodimbi. Ye metodi ya urwa janaza. Ya churu ya sulisha mbaba hanu. Abo metodi yoritiru mietena. Ye metodi ya zidwa. Ya violence. Ya churu ya sulisha mbaba hanu. Iyo metodimbi. Naribadili. Ritsahe metodi nyurwa jina. Piskunga mina toma. Yo kakari fanya tabloraz. Rika antiri fikiri. Yo karibalia. Mwendo fulani ta pendant 8 ans. On est toujours dans l'échec. Abonge bidio. Ribadili mwendo mdwa jina. Ritante stratégie mdwa jina. Nori arrive. Uwakomori riwahui. Puisque haina système. Ika sonti piangar jukubali anaribire. Pour sauver les citoyens comoriens, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Depuis 2019, gari refusé au kakarno joua. Ri dialogue ndasine sirkali. Est-ce que ça nous a changé quelque chose? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Est-ce que ngari bakiyo harme système yo tena? Il a dit mwanada mwafikiri. Yemana juzi 2024. Ze élections zila. Wanduwa hondana na échec, c'est plus que quartier organisé. Les élections législatives zila. Et manara hondana na échec, c'est plus que quartier organisé. Chaque abale opposition, tout entier. Wakubalia noka. Ngarenda uharma ze élections législatives zila. Y assemblée hatu, yo hanza 32 députés. Bomunyibera. Bashira. Bumama. Bubarua. Boada. Le Wandwa est partisan de la société civile. Walio dans l'opposition. Garanza au 32 députés. Abongarenda urangalie. Et Hamahame, le candidat qui a beaucoup de chance de rapporter les élections d'eau. Ah, Ouamroua Orange. Bon, abonge candidat unique. Amahame. Kabati candidat wasaten. Wende candidat unique arme Amahame. Yitsandraya. Ah, candidat l'on a chance de wajua. Haya unique. Car tout ça a parti. Shangaranzawe candidat où il a plus de chance de rapporter les élections, armée région.
rikena ma candidat unique. Awe ma candidat adversaire ndo wahe pouvoir. Bahi wallahi. Et kabala rikana 32 candidats. 32 candidats à l'ensemble de nos îles. Rangunga Zija, Mwali Nzouani. Haina bavu balio député. Rikana candidat unique. Ramba kartsutsaha. Bekwa leo ma candidat wao mengomira runaili. O walona chansi wandu wahe parti jua nariwabehe. Eni bahanu ya boribehe mdu wahe jua. Ze élections rikavzi gagné. Puisque yawe opposition pia. Parti kumena ngazimilawe candidat wola harmwe région. Abo les élections on a gagné directement. Directement. Riji harmwe présidentiel. Kasina ma candidat kumena tsanu. Comment Manzaouri gagne élection? Na abo sisi opposition. On est 15 candidats. Contre candidat mzima wa Heyezi. Colonel Azala Soumane. Comment on peut lui battre? On ne peut pas lui battre. Puisqu'il a 50%, les candidats wa hatu ya jui gagne, ngenda ya divisé wa par 10, par 15 candidats. Abweni mbruyabo ngurengo 5, 10, 3%. Azalingu baki na ila 10% ya hahi. Abo déjà il nous a battus. Puisque yenge na score, ika ukeje changer. Na sisi, rikana majuni ya mengo mitsanu, rijangari wanyisao, harumandu 15. Na yeye hakana majuni ya mengo mitsanu, ya baki ya hahe. Katuwa nyisanda ena mndu. Shikabala, bu Munyi Baraka, bu Barwani, bu Kiki, bu Mamadou, bu Ashirafi, bu Adani, bu SMS, nyonti pia mloneze parti politique. Mkubaliano ka, le plus important, c'est de battre ce régime dans les urnes. Et la meilleure solution, c'est d'avoir un candidat unique dès le premier tour au deuxième tour. Wallahi candidat. Il y a candidat. Wahe opposition. Ça, je lance un défi. Kabadjajo ka deuxième tour, puisqu'on gomili wani parti mengomira ruza kamili. Ngom vote wo. Aboze parti mengomira ruzila, son tipi anderikao ma agent de sécurité, ou birlia ze bureau de vote. Harmwemba bavuya hatu. Ka quelles que soient les circonstances. Son tipi angar jisumeteo, hodingoni mwe candidat unique kauri mtsungua, sisi opposition, yake candidat sur les élections présidentielles. Abo azali kajajunda banu wobira. Puisque abo ze bureau zambeni, zosita, au tijibala mfukare, shaze parti, kume na tsanu za kisiasa, ngwaji dispatcheo harmaze biro mfukare zila ili batifanyishihe wiji rikaye ma surveillant rike ma agent de sécurité rike ma militaire ribirilie ze voiza hatu abokatsa mambeni ndo harmwe mijipia rijo waswili shakoma manzauri waswili harmwa élection présidentielle 15 candidats de l'opposition contre un candidat du régime. Abokarna hunda bahanu ribire. Rija harma élection législative. Ngari hunda harma bavunzima. Yekan depito tsaho. Ngari hunda uze parti kumena tsanuzila. Ngoma eni wandu wabe hakandida bala. Wahao. Wende wawane ne kandida wahe pouvoir nge waeche. Abweni kandida bala. Ngutsonde pourcentage ya parti ya. Abo waramnika avantage ndo la kandida. Wahe régime. Les candidats wahe régime. Abo iyo erreur. Ika usonti pia. Il a dit nous reconnaisse. Iyo kaitsi na mrufulani. C'est une erreur sur l'ensemble. Ya hatu sonti pia. Rala dimu ker kubaliana. Puisque mbwana
ngeladimo andro wewaniye sur le terrain. Cha sur le terrain ngeladimo ike organize. Ike organize. Puisque mimi ngam lance défi. Yo kaze élections à 2024. Et kapia. Wandro ndi hakubalia na kangarenda harmaza élections zin. Shangar tsahau candidat. Ngarka una candidat unique. Abu Borlio parti kumenansanu dans l'opposition. Ya candidat unique wogari mwimilia opia. Kabati candidature ya mdu wasaya. D'accord, d'accord. Wallahi candidat ou haka biha zali dès le premier tour. Dès le premier tour. Puisque abo ces partis sont tipia. Ngarikao ma surveillant harmaze bureau de vote armena da hatu. Mais on ne peut pas y arriver. Yo karike na 15 candidats contre un seul candidat du régime. Anno ke moma karna paroshindari wa suidia. Harmaze élection législative. Puisque banu ezirila obanu. Et nimdonga nzo ya kebwela kilo. Chaque jour, si on député, on a besoin de 32 députés à l'Assemblée. Bon. Engari Fagnan, Garangalaou et Madav. Qui est le mieux placé pour gagner ces élections? On s'en fout de l'étiquette politique. Y'a Kawaii, Djouaoui, PDC, ou Djaou. Aïe, Karjambi, ou bon, Paswahi, Tchokuran, tout un tabiche. Ezo karjambi wani razida kangene dans l'opposition. Donc garanzao ima kandida wanu ze bosoba izora zilende yarambi mdoko na baraka. Bo garanzao makandida mengo miraru na hili. Gebidior kubaliane. Yauka ngarkao haina secteur ngarkao na kandida mzima dans l'opposition. Karnov juari ke hamahame gabanzo député mzima et les partis d'opposition on doit être candidat garanzao candidat mzima. On s'en fout de la couleur y apporté. Et Kaye Djoua, il est le mieux placé abou on est candidat. Et opposition puis ngari miliao. Et candidat ou karikana candidat unique. On peut y arriver. Mais quoi Léo Rijoka uunroka yema kandida ema député mengo miraru na ili walio mieux placé pour gagner les élections législatives wawandu appartenait au Djoua. D'accord, on s'en fout du parti. Ngaranzao ma député de l'opposition ye Djoua ngio dans l'opposition abori kubaliana kema kandida onu mengo miraru na ili ngela dimu wende le mieux placé rendo angalia ini secteur ngartsuko muraka le mieux placé qui va gagner les élections il est du Djoua. Oui, garimbe hao. Wallahi ishejuzira tukavrenga ze élections zile. Ze élections zikaw ganyewa. Mais kabajakaya orientation, kabajakaya discipline. Yone mane kausi wahanjume. Ramba no ketsina faida ya huenda harma élection. Tino jua rambenga renda uratsai député mzima hamahame. Rendera undema kandida nshirini wahe opposition na kandida mzima wahe regime abo karna waswili karna hamangartsawo raisi wa dawla rendera unde kandida mzima wahe regime runde kandida mzima runde kandida makandida 20 wahe opposition contre un seul candidat du régime. Iyo ti système ikao ngio na atu ngela dimwe candidat asuma nazali kabati candidat itoka words wahe opposition ya joko vote wande na suma nazali et que opposition akubaliana de faire une force dynamique et candidat de l'opposition a gagné les élections dès le premier tour. Zahima député rikauka majoritaire rikaurenga za élections malapia chaka bajakaya yonde mana sisi hanjume rambaka. Ce n'est pas une bonne façon puisque kabati discipline, kabati orientation. Yonde mana mimi na kahanzani yone seleoka. Narkubaliana karihondana na esheki. Aboze esheki rahondana nizo, il est temps de changer. Ntijele o. Tijatambia soba hubanuka, bosoba.
ngamwendo vanu fulani bamna parisi mtu fulani yabo nimkazesha toba hanu nabo ntsina kawaswili ngamnikoso daru tomaya et pourtant ntsina kaw arrivé donc les erreurs ils ont zifanya depuis 2019 rangu 2019 ulizifanya mwanama rojenge bana rinika wandu tomaya tous les dimanches rika wanike dati yoka dati fulani nguroho izo erreur raladimu ritizire pete ritire pete il faut éviter les erreurs du passé imkomori ngena furaha inji yambiwe rejimu inuroha bahirtimnika tomari litsena rijari mtsinzi tomaya puisque faiblesse ya jiri armemba na inu ya chungeza wandu nde toma inji imkomori yakaunikiwa ya tufanyishia o wandu watoa promesse ikaunga maswaliye baadhi ya sisi ranjia wa ambasadi yeboranga promesse oui je ngamwelewa chawo mfano na kutoa zuki wangu ngamjua kanga bo parti yabo qu'il joue le sous-marin du pro-régime ils ont gardé jouao wandu wafanya wabandongo baada sisi ralabe yamini 3 jours avant de prendre l'ambassade zatsuroha riroisi bora waswili pisko karajambi ya mru rilaba msohafu so wanane bahuandu wabili wafanya ndongo wadone promesse waitimizi do wananyasi wa mabeja uwo swabahu uwo shamuini uwo sultani mbaye mkudu de mwana mshwatu bishara uwo mwana maula mumali comment il s'appelle Farhani puisque wowo wamba shenamna kauladi mwirisi kejaruisi puisque sisi rambangarenda usonti pia on les a trahis sha wowo wajihundune volonté wende wawasilo maswani warindritsa ya régime on a vu les conséquences wairindritsa nam imagine un groupe de 6 personnes à 7 personnes et kabala rikaya une 50aine ou bien une 100aine ça aurait pu faire quoi? Ça aurait explosé. Donc yonde mana na kahonza nione soka banyula di mwandwa kubaliana ka ikarumia methode fulani ritirumie leo bora hondana na esheki de chercher d'autres méthodes na baano ni méthode yoto julihana puisque mimi ngabo mazuki wangu wa AFD sisi rikawatiti watoto rikawatiti watoto bahisisi ratsuka ujua si nduchoni amari biambuka enda bamtsabo ndo arenge makirita tsawo yatmaza nsujwa bala ya jaje bala mtsujwa ula ndo yaja nayo tsene tsirenge tsambaza shamtsujwa ndo yaja nayo bala yeye wasuli balaje vaka metodi kawo sisi raka watoto karitaka ujua imana Henry do kaba ka structure waka oriente mbwana vaka discipline ni hajimbaye gamwambi waka ehaze aho amba abale mercenaire abo tikanele fuvu hilo mathalani shanga bwiza saya ikauntsujua ndobi mzijere ndobi mzifanyo yonde mane kao wanduwa waswili pendant 15 ans wanduwa shindi watu wa Bob Denard wanduwa swili pendant 15 ans leo je ne sais nji ngwa una expérience sur le plan politique asibabu nde FD malheureusement boya ke parcours irejei dingoni shaka leo nga bwana zijana kume harma nsi bahabo wanane waformewa ne FD
iyo reconnaissance ikaunge ladimo rikubali leo kari jabanu ngar subutuo rigabili mbwana jazinu ndaboraka rikama college shari milite ntatsojo jua ni juse stile yinu jawu no pisko waka wandu ikaw waka oriente namne mbwana ladimo yende waka discipline abweni mru ndugu sinjikarte kauzijua rika uona hata ze journal zaka madzine kawe madzina au kaja paro existe donc hiyo ndena izo ndeze methode ka mbwana arma mbwana jazinu yo ladimu wanadamu wakubalioka non banunge ladimu bakaye orientation nge ladimu bake discipline je ne peux pas me permettre sinon juan jeni di permettre ndenge mbwana ya milliers de personnes ni orienté harmanzie kawo. Et 999 000, ils sont même pas au courant. Au kwatu adere fikira ila mathalani. Na nikubalika banembwa na inu mbwana yako wakomori wonti pia. Inu mbwana ka ungiona. Ikao, puisque Léo qu'on le veut ou non. Narambe, njambaka upande hangu ka uminga madere. Il y a le front commun. Abo yu tsenganya parti. Abo nge ladimo izonjoka kufanya. Nonga mwadere ya mouvement ila zitikai en deception. Ne madwamane ikao warenge. E dwamana ya haimbana inu harmwe front commun. Ngabwe roku. Ye roku nge ladimo ya adere harmwe roku. Ya respecte ze position hizo. Ainsi de suite. Ze mouvement namna zilo dispatché. Donc aboyo ladimu haina mru ya amin yoka vanu ngam adere harma mouvement. Minti harma parti politique. Moi je ne mitina étiquette politique. Ngamina ze parti kao mi karibu nao. Mi uzanza plus particulièrement Yonar Bakish na Falkia Masiwa puisque ce sont des nouveaux partis, des jeunes, une nouvelle génération. Chayo ke chuchongeze keze parti nene kiabonga mziyengo no shange ladimo rekubaliana ya ukambwa na jazinu yo ladimu vake orientation vake discipline leo amdengo exemple appel de Paris leo ngabo par exemple on a harmé mandamano yabo une vingtaine de personnes mais ils sont organisés puisqu'on voit kubalio ya ukaya Dr Halidi qu'on le veuille ou non ou on est ici wa appel de Paris. Awe ni décision il a admirengwa ngela Dr Halidi yarenge décision ye soumete wanadamu ekubali shamdu kana juo fanya yarenge décision ifanye à l'encontre ya he responsable de l'appel de Paris na kubalika kweli kartsuenda shawala walio bala ngabo discipline ngabo orientation jena mnako general kayabo tizamba banu dès le début ukaba kaya discipline baka orientation. Haina mundu kajeka ujipermete. Ya chojua yambe, zuanzo yambe, harmwe manif. Dr Halidi hakayabo, dès le début. Et discours ya nikiwayo, ngwende afanye discours général, ngebalia uzenugo pierdo kahamba. Shahajimba yuhambiwa, wende warongowe, ye problemu ya maore, abu kuna ujuonjia, ye problemu, ya he delinquance, ye delinquance ngiyo na mrumba jina, abu vaka discipline. Vaka orientation. Zijaba hazenungo izo pia zero. Yonde man na kanza nifanye directe nu leo. Inu ngam généraliser son tipia. Yauka, on a commis des erreurs. Donc il faut éviter les erreurs du passé. Il faut éviter les erreurs du passé. Et les erreurs du passé, razkom etendazi, raladimur ritido niko wa komori tomaya. Kairi riba kiharma iduku. Wandoto shia gwa. On a dit alhamdulillah rabbil alamin. Mais c'est pas la peine. Depuis 2019. Redonnez ma date. Tous les jours. Rikaukaza date. Yakoskufula ninguro. Ça fait 8 ans. Est-ce que il est nécessaire de commettre ces erreurs? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mimi ngam aminika ngabwanu. Wa wanawe mbwana ino. Walio harmwedu kuna bori kabanu pia. Shawaja, ils ont pris conscience. Yauka inamna.
rawana jana geladimo ribadili mwendo ekale o Dr Khalidi katsuna mbia kabanu bwa jimbaye usiku fulani c'est puisque il a pris conscience yoka il faut éviter les erreurs du passé vanumbwana yo jua iwani wa hidzani na mbwana iwani wao idukuni yo swibu rahana ilambwa wanruwa Komori wanikiwao ze promesse abotika hanza rijicritique son tipia rijicritique son tipia puisque banu kabati upeu rangu 2019 ze promesse rani kwa Komori banu inu tupeu kapecha kama chancité sharikane furaha yokana rambio wa Komori kwa ngujoroha banu siku fulani ilo tsanza rijibizo wa Komori riwatowe shakar dafikiruka eske promesinu kakari karjaro isise egar joka wambiaje le lendemain. Donc ze promesses zinu zifanya recul harmaze mbwana za hatu ichongezo warudi harmaze manifu aba hamdu ya paro harma manifu au marche katsuhenda na abo janara kufanya marche ngwajali Dr Khalidi banu rikauka au plus de 5000 personnes harma marche nzima ya manifu ya République rikauka 6000 à 7000 tous les dimanches. Mais ridiculize wasi hazila faux promesse za communiquer wa Komori. Donc ikabla adimu richange méthode ritafadhali kwezi wanama car il est temps de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ritiniko wa Komori toma eka kartina usibitifu. Changeons de système. Et système rarumi ya jana ratu waswili. Abo yuladi murikensi ribadili. Mwengoni mwa wananeze promesse. Rakambi wazo. Au rakabzamba place de la République. C'est la bande du Dr Khalidi. Elle a toujours lamenté. Il était toujours contre. Et ses faux promesses. Léonard Amini Kangabo. Wanwa wanauze mbwana zinu. Dans l'ombre. Nokwatsuheya. Wenikowa Komori promesse. Puisque ngwarumi yao yoka. L'homme propose et Dieu dispose. Kwezi wanama tukufu. Kwezi wanama tukufu. Obanu mru yafungie mbuzi ya hafa. Mru kaifungia tena. Mru kabafungia tena. Mru tabanu vandwa jina. Wende wafungie ya baki. Kwezi ngarjua kangartabi hausonti pia. Horilio haruma regime dictatorial. Shawa Komori walemewa. Uwa Komori ngwa unotungunasi. Ngwa unotungunasi piskori wani katoma no karjasu. Etoma inyo keja paro wa Swidi. Ritse na rjari ritsambaza wala kumewabaki. Kabati mwanadamu mzima. Ujoshinda afanye ndongo. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Donc, je pense qu'il est temps de changer des méthodes. Rikubali, quand on a commis des erreurs, Gelad Mortsahe, mwendo mrojina, wakwenda, norti commettre des erreurs du passé. Nge, gamjoni swami, yinu critique, ikaunga tikaifanya général, ya hatu sonti pia, il n'y a pas d'exception, ya hatu sonti pia. Rikubali, rike madhamana, rikubali ukambwana, yokana wanadamu waitendea, waioriente, mbwana yokana discipline, iladimu, eno shekao shitendea mbwana, si reloadingoni, rikubali, ye decision ikao itolo aristehi, shasikar juhenda, au sens contraire, na wala madhamane kao riwatendeza.
kabati orientation kabati discipline awen bwana kena parwa sulimba bahan mimi ntine pouvoir ya juanda nge décision harmwe bwana yino je sais qu'il y a tsamba mi militant wa front commun dès le début na bon tiers parti politique donc ya abonge la demande soumettre harmwe décision de rengone front commun mais doit y contester à l'intérieur chaque majorité wa y adopter abonga mi directement la demande soutenir à l'extérieur automatiquement sinon jua ye front commun ba rengo décision ni conteste ni shindwa ni jebo nzena beka no mintudunga décision yino non ko à l'intérieur sati conteste ti shindwa ni majorité abo hojo tengwe ngela dimuo ni kubali ni wanilie ni valoriser puisque yonde consensus ikao haina mzimadasi ila dimu ikaye hosonimwa donc yonde manna kanzana mboka narkera dilimosi ba wakomor walemeo wakomor woti majulungu wakomor woti watona wahatu narikai nareteni kwezi wanama watukufu wahembwana iduku shona mradi rahano mbabuho rito waswili kairiho si haiduku Mwenyezi Mungu ya jarni ke kabuli rahano kan jebanuni babuhe auri jebanur babuhe na bukarnaka waswili yabo kati siduku riwaswili etikairishe duku ngamkazo yabo au timizi likaulu lamba itambwe yamboka ay la kauluzo mbaya hatu fundishara mfandi ya lamba yamba izatuna lezi riwambia iza leuzihi sabumfai iza maudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.